Salamat. Hey, hey. Hey, hey. Sound check. Check, check. Yeah. Salamat. Thank you. Yeah. Thank you all for the honor of being able to come here. Usa ka dumog nga mapasalamaton ko nga imbitar ko ninyo dinhi. Yeah. It's very humbling. It's very humbling to be asked to come to speak with you. Usa gyud ka dumog na ko nga moanhin diri para makigpaambit nga na kaninyo. When I was in ministry school, I asked God, "Oh God, I want to be a pastor." Sadyang atuwa pa ko sa pagtulunan sa usa ka misyon noon, nakigsulti ko sa Dios nga Dios or amahan ko gusto ko mahimong pastor. Give me the chance to get up there and speak God's word. Tagay kong kahigayunan nga makaana ko, makatungtong ko diha nga dapit para makasulti sa imong pulo. Yes. But I have to say Pero mag-ingon jud ko, that when you are given a chance to speak to people about God, nga sadyang tagaan na kag kahigayunan nga makigsulti sa katawhan nga tungod kayon sa Dios. when you're asked to bring His message before your message, Sadyang tugunan to or sultian ka nga magadala ka sa iyang pulong. when you're sent to places you've never heard of so that you can talk to people that God knows their whole lives. When you're sent to places that you've never heard of, Sadyang maabot ka sa mga lugar nga wala ni mo na dunggi pasukan. so you can speak to people that God has known their whole lives. Aron makigsulti ka sa kanila mahitungod sa Dios para sa ilang tibugin nga kinabuhi. There is a responsibility in that, Usa ka na ka responsibilidad. and it is humbling. Usa ko na ka mapayamsan or dumugin na nako. And so, I want to start with just preparing our hearts. You already have been in worship. So, sugdan nato ang kaning maong magasugod ta sa pag-andam sa pagkasing-kasing maski naandam na atong pagganiha sa pagpanimbahon. But all I can do is bring a chance for the Holy Spirit to speak to you. Pero ang akong mahimo ang maghahatag og kahigayunan nga makigstorya ang Dalang Espiritu Santo nga nakaninyo. My prayer is that anything that is mine that is not God would be washed away. Ang akong mga pag-ampo nga kung dili man gani ako kinahanglan mawala kini. But anything that is God's truth would resound more than I can say it. Pero kung ang mga butang man gani nga gidan kayon sa Dios mas maayo nga mas mamulano gid kini. And so it is the Holy Spirit you're listening to today, not me. Muna nga ang inyong mabatian karon mo ang Espiritu Santo dili ako. So let's take a moment and open our hearts and our ears to Him. The message that Dwight and I have brought to you today Ang mensahe nga ako ang gidala ni Dwight ug nako niya ni tagon-tagon is called Friends with the Lord. mahitungod sa pakighigala ngadto sa Dios. Back at Nanay's church, Sumala dito sa kananay pangasimbahan, we first taught about the fear of the Lord ang una namong gisgutan mao ang mahitungod sa pagkahadlok dayon sa Dios. and how you should want the fear of the Lord. Kung unsaon man gyud nga tinguhaon nimo ang pagkahadlok dayon sa Dios. Almost all the promises that you're asking God for are tied to being in the fear of the Lord. Halos tanang mga saad dayon sa Dios aduna gyud kalambigitan mahitungod sa pagkahadlok dayon sa Dios. It is a good thing. Usa kini ka maayong butang. Is it a blessing? Usa kini ka panalangin. It is a state of freedom. Usa kini ka kagawasan. And I bring that up because if I were to say, let's talk about being friends with the Lord, O ako nang gidala o ako nang gilakbay para kay sadyang maghisgot ang mahitungod sa panaghigala gyud sa Dios. it is very easy for me to accidentally water down
the intensity of God. Sayon na, kung maghisgutan, kahadlok kayo sa Dios, sayon na lamang kayo hisgutan or ang paghigala sa Dios sa diya nga mauna na itong masabdan ang pagka kahadlok kayo sa Dios. Okay, yeah. Just, Okay. Yeah. Sorry. So, it is a good thing that in the modern church that we know that we can know God like friends. usa ka mahindanon umaayong butang sa diyang makabantay ta sa mga nagaliling simbahan ron nga nagahisgot o panaghigala din sa Dios. But it is a better thing to know how big our God is. Pero usa ka mahinungdanong butang hibaluan nato unsa gid kadako ang Dios o ang Ginoo. And then realize that you are invited in to be friends. Ug atong masabtan nga giimbita dita niya nga himuon ta niya usa ka higala. Okay. So the passages that we're going to read from today are John 15, 7 through 17. Ang ato daw hisgutan nga teksto karon makita sa Juan 15:17. Yeah. If you abide in me, and my word abides in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Number 7, yeah. Okay. Kung kamo pabilin ka nako ug ang akong mga sulti pabilin kaninyo, pangayon kamo og bisan unsa nga inyong gusto ug kini pagabuhaton alang kaninyo. By this my Father has been glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. Ang akong amahan mapasidunggan sa diha nga mamunga kamo daghan og sa ingon nga pamahitun-an nga kamo akong dili. Og sa daghan nga og nga sa ingon pamahitun-an nga kamo akong mga tinun-an. As the Father has loved me, I also have loved you. Sama sa paghigugma kanako sa amahan, ako sa ingon na higugma kaninyo. Abide in my love. Pabilin kamo diha sa akong gugma. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and have abided in His love. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magapabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan ug nagapabilin ako diha sa inyong gugma, sa iyang gugma. These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. Kining mga butang nga gisulti ko kaninyo aron ang akong kalipay magapabilin diha kaninyo ug ang inyong kalipay mamahimpit. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Mao kini ang akong sugo nga kinahanglan maghigugma ay kamo sa usag-usa sama sa akong paghigugma kaninyo. Greater love has known than this, to lay down one's life for his friends. Walay bisan kinsa nga usa ka tawo nga walay bisan kinsa nga may gugma nga labaw pa niini nga iyang kinabuhi sa nga usa ka tawo maghahalan siyang kinabuhi sa pagpakamatay alang sa iyang mga higala. You are my friends if you do whatever I command you. Kamo mo ang akong higala kung magatuman kamo sa akong isugo kaninyo. No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing. Dili ko na kamunganlan ng mga ulipon, kaya ulipon dili masayod sa ginabuhat sa iyang agalon. But I have called you friends, for all these things that I have heard from the Father, I have made known to you. Apan ginganlan ko kamo nga mga higala, kaya ang tanan nga nadumukugikan sa akong amahan, kini ginapahibalo ko man kaninyo. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, that your fruit should remain, and that whatever you ask the Father in my name, He will give you. Kamo wala magapili kanako, hinunua ako mao ang nagpili kaninyo ug nagtudlo kaninyo aron magapanglakaw kamo ug managpamunga ug magalungtad ang inyong bunga aron ang ngalan ihatag kaninyo sa amahan ng bisan unsa nga inyong pangayoon kaniya. These things I command you,
that you love one another. Kaning butanga mo ako isugo kaning yung manag hinugugmay ng usag-usag. Okay. You read that before? Nakadawog na ba mo niya na? Sukat? Sounds familiar? Mura pamilyar ba? Yeah. One of my favorite sections of the Bible is the Last Supper. Usa sa pinakapaborito na kong parte sa Biblia mahitungod kini sa katapusang panihapon. In the book of John. Sa libro sa Juan. And this little snippet of this conversation with Jesus and his disciples Kining gamay punto nga sa diya nag-istoryahan na gayud si Jesus ug ang iyang mga tinud-an. even this little tiny section Kanilang gamay lang yun na punto din napita. is full of secrets, Adunay daghan kayong sikretong nakatago dinhi. ways of how to approach God. Sa mga pamaagi nga unsaon nimo pagduol ang Dios. It tells you who you are in God. Nagatudlo kanimo kung kinsa day ka atubangan sa Dios. It speaks about how to walk in the power of God. Nagahisgot usab kini sa unsaon man paglakaw mahitungod sa gahom gayud sa Dios. It speaks of how important you are to Him. O nagahisgot usab kini kung unsa ka kaimportante ngadto kaniya. You are hearing Jesus speak from His heart. Naa ka diri tungod kay nakigsulti ka gikan sa kasing-kasing gayud sa Dios. The way He sees the world. Sa paagi nga giun sa iya paglantaw ang kalibutan. This is what obedience looks like from Jesus' perspective. Yun ani day ang barog sa usa ka pagtahod kung giun sa kung unsa ipasabot gayud ni Jesus. So today I'm here to break off a lie. Karon adlaw ako ning dumog-dumokon. And this church is pretty liberated. Kaning simbahan na murag gitawag gid siya. Liberty? Libertad? Yeah? No? No, I don't know what you're sort of liberate. Liberty. Libertad. Kagawas na may kagawasan nga munisipalidad. Oh, okay. So, you feel good? You got it? Oh, okay. So, you're pretty set free already. Napalo ko nga murag pahidukas na gid mo. But if there's even a shadow of this lie, I want it blown out of your heads. Pero murag ano na mo murag bakat nga nagtapo ni ganahan ko papaso na ko ni gawas sa inyong ulo. And the lie is that somehow people that serve God like a slave get more done than those who love God. Ang bakak mo kini nga kito hinuon nga mga tawo nga murag bata nag-aalagad gayud sa Dios murag makaingon sila mas daghan sila na nahimo kumpara sa mga tawo nga gitawag higala gayud sa Dios. I'll say it a different way. Sulti lang para sa paagi. Those who love God like a sad religious person. Kitong nag-aalagad gayud sa Dios nga murag sa paagi nga murag malumugid kayo murag relihiyoso gid kayo. Somehow make a better impact than those who just want to know God. Makaingon hinuon ta nga mas dako hinuon sila kahimuan kaysa mga tawo nga nagatinguha lang nga mas mailhan unta pagayod ang Dios. If that didn't make sense, I hope my explanation does. Kung wala mo dorto wala mo kayo kasabtito masulag masabtan pagid ninyo. Okay, Luke 10:38 through 42. Lucas 10 Luke 10 48. Yeah, 38 through 42. 38 ngadto sa 42. Yeah. That is the story of Mary and Martha. Usa kini kasugilanon mahitungod kang Maria o ni Marta. You know Mary and Martha? Nakailan ba mo ni Mary o ni Maria ni Marta? You remember that story? Kayon mo na yan sa bilyanon? Yeah. Martha invites Jesus to her house. Si Marta gaimbita gayon ni Jesus ngadto sa iyang balay, panimalay. And he says yes. Niya si Jesus nga, He comes over, Moto man ni adto siya. and Martha was distracted with serving. Si Marta murag na nawali ang pangunaw ayang attention sa tungod kay naga kasip nagserbisyo man siya. Well, and Mary was sitting at the feet of Jesus, Sa diyang si Maria naglingkod lamang sa atubangan ni Jesus. listening to his teaching, Naminaw sa iyang mga pagtudlo. getting to know him, Ganahan siya na mailhan maging niya si Jesus. creating relationship. Naghimo siya panagsandurot na relasyon. Martha sees that her sister
O nakita usab ni Marta ang iyang suon, is ignoring her responsibilities. wala niya tagda ang iyang mga responsibilidad. It comes to the rabbi and says, O nidool siya sa magtutudlo ningon. well, I'm working, shouldn't she be working? Naghagok mo, dapat naghagok mo na siya. Obviously, you're a righteous man. Go ahead and tell her that to come help me. O dahil mo yun nga usa ka kamataro nga tao, usa sultihi siya nga, alakaw, tabangin ko sa kusina. Yeah. And then Jesus turns to her and says, Martha, O ngayon usab si Jesus nga kang Marta. you are worried about many things, Nabalaka ka sa mga daghang butang. but Mary has chosen but there's one thing to worry about. Apan adunay mas usa ka butang nga angay pag yun mo huna-huna ang kabalakan. And Mary has chosen the better thing. Si Maria di ay nagapili sa usa ka maayong butang. And this will not be taken from her. O dili kini makuha kadto kaniya. And so we know this story. We've heard it since we were kids. Pero di ba mura nakadungog na magita ani sugad pasto pagkabata mahimo na ni sugilanon. And we make fun of Martha. Mura kalingawan na to inuon si Marta. Martha, don't you understand? Marta, wa ba ka kasabot? Oh yeah, and Mary understands. Sab nakasabot. Yes. But we read the story and Apan kung basaw na to ang istorya, we know who the hero is. maato man nahibawan kinsa na yun ang tinuod punuhay ng murag bayani. Jesus is doing it right, Si Jesus nagahimo ato nga insakto. and Mary wants to be near him. Busa nga si Maria ganahan siya nga nasa siya doon. And the one who is acting like a servant in the kitchen obviously didn't get it because Jesus had to rebuke her. Kato hinuon nagakapuliki sa kusina, wala na wala kasabot tungod kay gibadlong siya ni Jesus. Okay. Then how come in our own lives we act the opposite? Sa unsa man lang pagi sa itong kinabuhi nga ni nagabuhat nga sukwahi. I want to be Martha. Gusto ko nga kunwari daw ko si Marta. A great man comes to town. Usa ka bagliitang tao ring sulod sa ani-ana sa inyong dapit. You have the bravery to ask this great man to eat with you at your house. Nakabati mo kaiso nga imbitahon ninyo ni mga tao ang kaon ngadto sa inyong balay. And he actually says yes. Gitubag siya nga, Yeah, the president kunwari ang presidente. comes to your house. Ngadto sa inyong panibalay. Lechon? Lechon tayari. No? Di ba? I mean, what would you do? Ako sa di mo himuon di ay. How worried would you be? Sa man ka kabalaka ang imong mahuna-huna. You would walk in the front door and say, clean up, clean up. Musunod siguro kasi yung pagtanya. Clean up the house, clean up the house. Panglimpyo mo. The president is coming. Ano yung presidente? Yeah. Ano mo? Get the kitchen clean. Limpyo na kusina. Get the dog off the couch. Kuhaan, sa sopa. What are you doing? Daw sa mo. Okay. Make something as fast as you can. Because, Pagbuhat og mahimo. maybe make a, what can we make? Tingala yung maghimo sa naman. What's fast? What can we make? Yeah, spada. Yes. Spaghetti. Yeah. Okay, spaghetti. Yeah. Okay. Okay. Everybody help me. Dama mo na to. And an hour later, Sa kaoras sa bilabay. you are still working. Nagapabili mo sa paglihok gyapon. The president came in, Mga presidente tungha na. and all these people came in with him. Kung dayo bang mga tao nga nisunod po sa presidente. It looks like a baby dedication. Mura na nagpalaghalan sa bata. Hundreds of people in a little house. Usa ka adagan yung mga bata sa usa ka gamay nga balay. Isn't it? You get stressed just thinking about it. Mahasod yung ka sa di pagmuna ka na. I wish I knew this was happening. I would have na nakabalo ko nga inaani kayo mahita po. gotten Coca-Cola. Palit ang dako Coca-Cola. Okay. Sige. I'm at least gonna tell my sister she should help. Ako ginutaning ingnon ako yung suon nga. Tabangan ko. Mary, Uy, Maria. what are you doing? Doon sa ka. Come here. Dire. Come here. Dire ba? Okay, I'm gonna go get. Okay, excuse me, Presidente. This is my sister. She needs to help me in the kitchen. Ngayon siguro ko excuse sa president ha. So na ko ni tabangan ko niya sa kusina. Yeah. Come on. Mary, come. Oy, Mari, balik.
Excuse me, President, could you tell her to come with me? President, excuse pwede ba sultian mo siya nga mukuyo siya na ako? Huh? Huh? Hmm? It seems like, from Martha's perspective, she's the only one doing the right thing. Mura ka nakita mo gud sa panguna-una ni Marta, mura siya lang yun ang naghatong, siya lang yung nagabuhat. But this, Nanginamot. yeah. Siya lang ang nanginamot. But this is where the kingdom of heaven is opposite. Pero inani kay kasukwahi nga paagi kung unsay panghitabo sa gingarian sa langit. This is why God surprises us every day. Mao na nga gipamangha kita sa Dios matag adlaw. Because from Jesus' perspective, Tungod kay sa panguna-una ni Jesus, Martha is doing nothing, baliwala ang ang gipangbuhat ni Marta. and Mary is doing everything. O nga, mas daghan din nahimo din ang si Maria. And we see that in the story. O makita nato na sa mga sugilanon. But then we say, God, I want to serve you. O nga, moingon ta nga, Lord, ako yung kakalagaran. God, I want to make a difference. Gusto ko nga makabaton o kausapan o kalahian. I want to see the nations change. Gusto ko buot ko nga mausap yun ang mga nasod. I want to walk in power. Gusto ko nga magalakaw nga dunay gahom. I want to pray and see people healed. O gusto ko nga magapangampo o makita nga mga tao nga maayo. When I go to the store O sa diya nga muadto ko sa tindahan, to get bread, sa diya ni adto ko sa tindahan ni palit og pan. I want people to feel Jesus' presence. Gusto ko nga maski muadto ko sa tindahan mo palit og pan, ang mga tao dito makabati usab sa presensya sa Dios. I want open doors Gusto ko nga mablihan ang mga ganghaan to lead them to Jesus. nga magadala ngadto kanila sa ngadto kay Jesus. And so what do? So unsa man ato mga kagahimuon? We act like Martha. Nagahimuta sa sama ni Marta. We go and make sandwiches Jesus never asked for. Nagahimuta mga slice bread, mga sandwich, wala gyud maayo dali ni Jesus. We start making spaghetti. Nagsugod ta kog himong spaghetti. Yeah, and we start to worry about if there's enough Coca-Cola. Oh, sugod ta kabalaka kung kaigo pa gining mga coke na naa to. Is everyone happy? Oh, lipay ba ang tanan? Is everything clean? Ang nakalingkod ba ang tanan? Yeah. But what is Jesus doing? Pero unsa man gihimo gyud ni Jesus? There is only one thing to worry about. O salamat kabutang ang angan yung huna-hunaon. What is Jesus doing? Unsa ang gihimo ni Jesus? How can I be near Him? Unsa man ako mas mahadungol pag ito niya? I don't want to go to the bread store At dili na ko di ko gusto nga moadto na ko sa bakery. unless I know Jesus is going with me. Di ko moadto sa bakery hangtod nga di na ko mahibawan nga naa ni si Jesus uban ako. And even better, I am going with Him. Mas maayo pa nga ako may mukuyog ngadto kaniya. Yes. Yes. Oo, diba? Sige. We see this with Moses. Nakita sa nato nila sa binala ni Moses. Remember when Moses said, "We will not go from this mountain unless your presence comes with us"? Nakainomdom mo nga sa naglingon si Moses nga dili may mo anha niya nga mo nga buntod hangtod nga dili mukuyog nga dili may ubalan sa imong presensya. What is this people if you do not go with us? O unsa lang may mahimo ani akong katawhan kung wala ka namo. There's 1 to 2 million people Nay usa nga to sa dos milyones ka katawhan. wandering in the desert. Nagapalibot sa disyerto. God has pulled them out of Egypt miraculously. Gipagawa sila sa Ehipto pinaagi sa usa ka milagro. That's an impressive amount of people. Daghan na gali yung tanakay ng mga tao. But what would they be without God's presence? Pero magpulsa man sila kung wala gyud ang presensya ni sa Ginoo. The only reason we talk about the Hebrew people Usa ka nason lamang sa nga atong mahibaloon mahitungod sa mga Hebrewanon. is because God chose them, Tungod kay ang Dios nagapili kanila. and then God stayed with them. O ang Dios nagapabilin kanila. Yes. They made more mistakes than we can count. Nakahimo silang mga sayop siguro nga di na maihap. The most encouraging thing about the Old Testament is how much they messed up and how much God didn't give up on them. Ang usa kay manindot nga butang mahitungod sa daang tugol mo ang kadaghan sila nasikpyat pero sa makadaghan usab ang Dios nagapasaylo kanila. And He's still not done. Wala pa gid siya nang human-ani. So He still has promises of what He will do with the Hebrews. Doon na magyapon siya mga dagang mga saad kung unsa iyang gihimo sa mga Hebrewanon. Yes. 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 And so we want to serve like Martha. Martha's heart
Busa nga murag mag-aalaga dito na lamang ta kasama usab ni Marta. Sa kasing ni Marta. We want to serve like someone who would give everything. Gusto ta nga moalagad nga murag mahatag yun nato ang tanan sa usa ka tawo. But this is the kingdom of heaven. If you do it without God, it's like not doing it at all. Pero ang gingharian ni sa langit ingani dinhi nga sadya nga kung nagahimo ka kung daghan kang gihimo pero murag wala ang tanan o baliwala ang tanan. And just like Martha, those are hard words to hear. Katong pasama ni Marta, katong mga pulo nga anay sa paminaw madunggan. Do you think that was an easy rebuke for her to hear? Sayon na ba ka to? Sayon ba ka mabadungan sama ni Adto? Do you think that night when she was writing in her journal, she said, Tingali siguro sa diyang paggabi at nagsulat siya sa iyang diary. "Oh, the Lord spoke to me today. Nag-isulti na ako ni Adlaw. It touched my heart. Kung natandugin na ako kasing-kasing. He told me I don't know anything, Gingnan ko niya nga wala ko yung lain nga nahibawan yun. and I have no idea what's going on." Wala dyan ko kasayuran ko kung sa'yo nagapanghitabo. No. That was hard work to hear. Magsakit kayo ito pag pinawag yun. Jesus, what? Ngayon sa Jesus na ako. Is my sister's doing the right thing? Ngayon siya nga, ang ako ay igsoon mo'y naghimo sa insaktong butang. It would have hurt her brain. Sabi na masakit siya una-una. And I'm telling you that we have to embrace that same rebuke. Sige. Siguro nakapasakit to sa ayang panguna-una. Pero kinahanglan ka ito nga pagbadlong dawaton usab to nato sa sama nga paagi. Yeah. And this is where the lie comes in. Kani ang bakak diri ni dapita ni sulod. We visualize Mary working hard. Makita nato mas naghago si Marta. Oh, yes. Martha working. Yes. Then we visualize Mary doing nothing. Makita nato mahaduraw nato nga si Maria ni noon may murag wala no may gibuhat. And we walk in and we see someone playing guitar at church. Musunod daw makita nato nga murag nailaing nga alay tawo nga nagitara-gitara sa simbahan. Just with the Lord all by themselves. Nagkauban sa Dios siya kaugalingon lamang. And we say, "Oh, there's a Mary." Makayuta si Maria. And then we see the guy in the corner scrubbing the floor. Makita nato ang nalakoy lang tawo nga nagstabbing lang sa ubos. And then we say, "Oh, there's a Martha." Makita Marta din siya. And we all know that it seems like the Marthas are the only ones that get anything done. Ato makita nga murag mas daghan lang gid ang nagahimo lang gid daghang nabuhat kay si Marta ra gyud. If you're playing your guitar all day, Kung nagagitara-gitara ka tibok adlaw, who's going to clean the church? kinsa may maglimpyo ni sa simbahan? Who's going to pay the taxes? Kinsa may mobayad sa mga tax? Who's going to pull the Boys. weeds? Kinsa may mo bisbis sa mga tanong? Who's going to invite the unbeliever? Kinsa may mangipitar sa mga dili magtotoo? Right? Iba? But that's not how it is. Pero dili din na ingana. Because when you really love the living God, Kay sadya nga kung sadyang nahigugma gid ka sa buhi nga Dios. when you guard His commandments, Sadya nga magabantay ka o imong batunan gayon ang iyang mga iyang mga sugo. when you love me, you will obey my commandments. Sadya kung nahigugma mo kanako kinahanglan mo tahod mo sa akong mga sugo. When you love me, you will guard my commandments. Kung sadyang mahigugma mo kanako inyong pagabantayan ang akong mga sugo. The word guard there Ang pulong ang pulong bantayan in the means to it's like the center of a castle. kunwari naali siya sa tuwa gayud sa palasyo. When they used to build, they would build many layers of protection. Sadya nga magbuhat din sila palasyo, ila gid day palibutan og pila ka ang gayud nga panalipod og kural. Yeah, an outer wall, Kural. then an inner wall, Sa tunga-tunga na pod nga kural gates, o na ay daghaan ay gate. big castle, Diyan sa tunga ada kong palasyo, tower, ano na sa tower. and then under the tower be a safe room. Lalong upo sa tower na dito ang pinaka-safety nga kuan. So it was the most safe place in the castle was called the keep. Ang pinaka-safety ngayon o safety nga lugar sa alawak lugar sa palasyo mo na gitawag og keep.
And so he says, keep my commandments. So muna nag-ingon siya nga, bantayi ang akong mga sugo. Guard my commandments. Bantayi ang akong mga sugo. Put them in the most safe place you have. Ibutang kini sa pinaka-safety gayon. Do not let the enemy get through to them. Ayaw tugutin niya makasunod ang mga kaaway niini. It doesn't mean you will always be perfect. Wala nagpasabot ng kinahanglan hingpit yung mo kanunay. It means you will always be fighting the fight. Ang importante kinahanglan nakigbatok gayon mo kanunay sa mga batok. When you mess up and you disobey one of his commandments. Sa diya mapakyas. When you mess up and you disobey a Sa commandment. diya mapakyas mo, ya dili niyo matahod ang iyang sugo. You don't say, now I'm disqualified. Dili mo dapat mo ingon nga dili na ako kwalipikado. You say, now I know what not to do. Dapat yung isultis yung kagaling mo ingon mo nga. Now I know. Tumalini ka ba na kung sa akong buhaton. I see that I was doing it in my own strength. Nakita na ako nga nagahimo o nagabuhat ay ko pinaagi lamang sa akong kagalingong kusog. Now I need more God's strength. Busa karon kinahanglan ako sa dugang pagkusog na gikan ngayon sa Dios. Yeah. And protect that commandment. Inyo kining gibantayan, gipanaligdan kining mga sugo. You guard it. Inyo kining gibantayan. Okay, but, and this is where we're going to get to. Mo ni atong mga buhaton. The difference between a servant Kalahian sa usa ka ulipon and a friend. o usa ka higala. You want to see that a lover of God does more than a servant of God? Ganahan ko nga inyo makita nga ang usa ka gihinigugma sa Dios mas daghang mahimo labaw sa ulipon sa Dios. A lover of God will worship and scrub the floor. Ang usa ka hinigugma gayon sa Dios mudayi ko yung mga manarapo sa sawog. Yeah. Di ba? A servant will only scrub the floor. Pero ang usa ka ulipon kanunay nang nagapanarapo sa salog. Yeah. So, if you ask me what are some of the most important things in my Christian walk, Kung inyo ko pangutanon kung unsa may pinaka mga mahindanon nga butang sa paglakaw nako ingon ng Kristohanon, and I had to make it a very short answer, kung ako din puto-putoon nga para lang matubag sa pinakamubo, I would say some of the most important things about Christianity makaingon ko nga ang usa sa pinaka-importanteng butang mahitungod sa usa ka Kristohanon. are to believe, Mao ang ingon nga motuo, to surrender, musubitan, to obey, mutahon, and to be o transformed mausab. over and over and over. Pabalik-balik, pabalik-balik. Believe, Tahod, mutuo, surrender, subitan, obey, tahod, and be transformed. o pag-usab. You will never stop doing those four O things. dili niyo dapat nga undamon paghimo ning mga butanga. How does a servant believe? Sa unsang paagi day ang usa ka ulipon mutuo. We're going to play pretend again. Kunwari kasab mi. Okay. Dwight? Dwight is a rich man. Dwight, dato kuno ani ka tao. Okay, and we are his servants. Kita ang iyang mga ulipon. He has a very big house. Doon na si dako kay balay. He says, this is the truth. If you don't believe me, you're in trouble. Yang maingon ko sa tuwan nga, mao na yung pagmatuoran. Sa diyang musulti ko, musugo ko, di mo mutuhod, tahod, makasapan din mo. Okay. Okay? You have to think like me or you're in trouble. Ang kinahanglan magahuna-una mo sasama na ako, kung dili, makasapan din mo. So how do you believe? So, saan mo yung mutuo? Most of the time you just fake it. Kasagaran siguro, inyo na ng pikipikyon. There's a saying in America, Naipanultiwan na dito sa Amerika. convince a man against his will. Convince a man Kumbinsiya usa ka tao. against his, convince a man against his will. Daniya ang tao, kumbinsiya ang tao nga sumpak siya kabubuton. And he is of the old opinion still. O magapabilin sa siyang karaan na opinion. Did that translate? Yeah? Klasig na misal na kasi. Yeah? Okay. Yeah, no? Yes? Gets ha? Okay. So convince a man against his will, and he is of the old opinion still. Yeah? 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 How many times have someone sold you something? Pila man kahigayon nga anaay na baligyan ninyo. They sold you something because they pushed you. Anaay baligyan ninyo
ninyo to. No, this is good. This is good. This is good. No, buy this. Buy this. No, oh, it's the best one. It's the best one. Oh, good deal. Good deal. Yeah. It's okay. Oh, all right. Okay. And then you walk away going, I don't even want this thing. I don't think this is the best one. I think I overpaid. They got you to act like you were convinced. But you still actually believe the thing you believed before this. Okay, so sa maski na convincing pero ang imo una nagatuo gyapon sa samang paong panguna-una ka kaniadto pa. That's how a servant believes. Ay ngala dia ulipon mo to. Okay, believe because you're supposed to. Dato kay tuod kay kinahanglan ka mo to. Believe because you don't get benefits unless you do. Patuo kay kung dili ka makabenepisyo kung dili ka magpatuo nako. You won't get God's promises unless you believe. Dili mo makunta lang sa Dios kung dili ka mo to. Okay. How does a friend believe? Unsa man diay ang usa ka higala mo to? A friend knows you. Ang usa ka higala nakailangan ninyo. This is Dwight. Mo ni si Dwight. He is a rich man. Dato ni siya. He has a big house. Nasa dakong balay. He's your friend. Usa ni siya ka higala. But he tells you something. Sa diya kay musulti siya sa usa ka butang. And you know his character. Sa diya na siya isulti yan. Ilahan man nimo ang iya yung personalidad. You know how he feels about you. Nasayo jud ka kung unsaon nimo siya pagduol. When a friend believes, Sa diya nga higala mo tuo, it is called trust. gitawag nila siya pagsalig. You trust him. Insalig ka niya. The more you know the living God, Sa diya mas labaw nimo mailhan ng buhi nga Dios, the more you will be like Abraham, mas labaw gyud o mahisama jud ka ni Abraham. where he believed God Nga sa diya nga nituo gyud siya pag-ayo sa Dios. at his word. Pinaagi siya nituo gyud siya pag-ayo sa Dios sa iyang mga pulong. Yes. When you know God and you believe God, Sa diyang tuo ka na ilahan mo ang Dios niya, tuo ka sa Dios, you trust his word. musalig ka sa iyang mga pulong. Yes. Amen. And the promises, Kang saan mo ni, they happen. ang mga saan nagkakahita mo. Because that's how it works. Tungkol kay inaanang man yun na. It says the salesman says you can't have these promises unless you believe. Na yung mga tao mo ngayon nga, dili mo matunan na mga saan kung dili mo makta o dili mo tuuhan. But the lover of God, Pero kung usa ka hinigugma din sa Dios, he trusts him magasalig siya kaniya, without having to have any promises. maskin wala yung mga saan. And all the promises will be his. Ang mga saan lamang maiyahan ni ay. Yes. Amen. When it's, yes. There's so much there. Yeah. Okay. So how does a slave surrender? So sa paagi din mo subitar ako sa kaulipon. How does a servant surrender? Sa paagi ako sa kaulipon mo subitar. Yeah? It's not any fun, I'll tell you that. Dili kini makapahimuot. A servant surrenders because they have to. Ang mga ulipon mo subitar tungod kay kinahanglan. When a servant surrenders is because they have no other option. Sa diya nga usa ka ulipon mo subitar pasabot ana wala sila kapilian. A servant surrenders in hopelessness. Ang usa ka ulipon ning subitar tungod sa kawalay paglaom. They surrender because there's no other thing to do. Ning subitar sila tungod kay wala na gyud laing butang nga ilang mahimo pa. Why would you give up? Ngano mo unong man ka? If there was any more hope? Ngano mo unong man ka kung napa man lamang gid untay laing paglaom. But how does a friend surrender? Pero sa unsa ning paagi musubitar mo sa kahigala? A friend chooses to humble themselves. Usa ka higala pagapili nga ipaubos ang iyang kaugalingon. A friend chooses not to go to war. Ang usa ka higala piliun niya nga dili makigbatok. They choose to put themselves second. Ilang mas piliun hinuon nila nga ikaduha na lang ang ilang kaugalingon. And their friend first. Kay unahon nila ang usa ka higala. It is love. Ano si gitawag og gugma? Yeah. Yeah. And it coincidentally is full of hope. Full of hope. Puno kini sa paglaom. Okay. So how does the servant obey? Sa paagi usa ka ulipon mo tahod.
Okay, this is Dwight. Mao ni si Dwight. He's a very rich man. Dato gyapon siya. Yeah, okay, so maybe you're his servant. Tingali usa mo kaulipon. Okay, go and move all of my furniture. Palihog ko iirog pagod ako mga pagkabutang sa sala. Okay. Okay? Do you expect him to help you? Gato siguro mo tabangan mo nako. Tabangan mo ni Dwight. Do you expect him to be nice to you if you do wrong? Gato siguro mo nga maayo ra gyapon si Dwight inyo maskin inyo ni asayop inyo ang pagtahon dinhi o sayop inyong pagbuhat. Your motivation is to not get in trouble. Ang nakapadasig ninyo mo mga dapat dili mo makasukan. You obey him because you are subjected to him. Nitahon mo niya tungod kay Because he rules over you. tungod kay na siya gahong labaw nimo. Yeah. Yeah. But how does a friend... Okay, this is Dwight. Isa-usap na yung pagi ang higala siya. Kunwari si Dwight gyapon. He's a very rich man. Dato gyapon niya si Dwight. You are his friend. Kamu mo yung higala mo niya. He Facebook messages you. Nag-chat siya sa Facebook ninyo. Come help me move my furniture. Alay, pagod tabangin ko sa akong mga pagkabutang. He's got a lot of furniture. Daghana rin siya pagkabutang. I think some friends. Pero bayong idagan siyang mga butang, idagan siyang mga higala. Now, what do you expect? Kasi may iyong pagtutuan eh. When he's your friend, do you expect him to help you move the furniture? Sa liya nga inyo siya higala, pagkainon siguro mo tabangan mo niya sa pag-irog sa mga pagkabutang. Yeah. Diba? Oo. Yeah. It's a different experience. Lahi ni nga sugilan, lahi ni nga kasinatian. Are you worried he's going to yell at you if you do it wrong? Mabala ka ba siguro ka nga singkahan ka niya kung masipyan ka? But here's the crazy thing. Pero mo ni makalinaw ng butang. You're going to do a better job. Makahubuhat ka, mas maayong butang. Because you care about his furniture. Tungod kay nag-aampin ka sa iyahang mga pagkabutang. You like to be with him. Ganahan ka nga makauban din mo niya. You know you can ask him questions. Nasayod ka nga, pwede ka pangutanan niya. You know you can say, does this go here? Pwede ka magkaingon niya nga, diri ba natin yung butang? Here's the crazy part. You can ask him. Mo na yung pinakanindot mabayan kay tungod kay pwede mo pangutanan niya. I know you want the table over here, but I think it looks better over there. Tingali ka ba ko nimo nga ganahan ka diri ni ibutang pero mas maayo siguro din ni ibutang. He will actually listen to you. Maminaw gina siya nimo. It's his table. Iyahan na lamisa. It's his house. Iyahan na balay. But you're his friend. Pero iyahan man mong higala. Yeah? Di ba? Now, he may want the table where you want it. Tingali dili siya ganahan sa asa nimo ibutang ang lamisa. But he will definitely listen to your idea. Pero maminaw gyapon siya sa imong panghuna-huna. And if it's a good idea, Kung maayo man gani nga mo panghuna-una. sige. Sige. Okay. Alright? How a friend obeys by joining his friend. Ang paagi day nga usa ka higala mo tahod tungod kay sabayan niya ang usa kaniya ka higala. The servant is subjected. Ang usa ka ulipon, The friend joins. So ang usa ka ulipon mapailalumon ang usa ni ka higala ganahan lang makig-uban. So now we're on the last one. Katapusan To transform. ang usbon or mabago. Okay. So how many of you want to be different than you are? Pipila man kaninyo dinhi nga ganahan pa din mas mabago. Okay. Probably everyone if we're honest. And the truth is, the reason why you feel that way is because you're supposed to change. Tingali ang kamatuoran nakabati mo niya na tungod kay nagatinguhan gid mo nga mausap pa gyud. You are called to be greater than you are. Gitawag mo para mamahimo mas bantugan pa kaysa inyong kaugalingon. You are called to be more pure than you are. Gitawag mo para mas mahimong puti pa gyud sa imong kaniadto. You are called to glow with beauty. Gitawag mo para mapakita mo padan-a gayud sa himaya. You are called to be wise. Gitawag mo nga mamahimo mo sa maalamon. Are we going to do that with the things that they sell at the mall? Are we going to do that with the things that they sell at the mall? Magahimo ba tani ana sa ilang ipagbaligya sa mga mall? Are you going to do that by spending money? Magahimo ba ta mga pagalawat sa mga kwarta? The world thinks yes. Ang kalimutan nagauna-una na yan nga oo. Okay. Are you going to be changed by becoming religious?
Nag-ausap ba ka nga pinaagi lang sa paagi na religyoso? By putting on a funny robe? Pag Robe? pagbutang og makalingaw ang pisi, By putting on a funny hat? makalingaw ang murag kalokalo, And walking very religious? ay maglakaw ka murag religyoso kaayo. Every religion in the world Tanang relihiyon sa kalibutan, believes that's how you transform. nagatuo sila nga ingana ang paagi nga mausab ka. By looking different on the outside Sa paagi nga murag lain daw ka lang taon or pinasahi ka lang taon sa gawas. and trying to be different. O daga tumungin nga mamahimo gayon nga mas lahi. But this is the God of Mary, Pero mo kini ang Dios ni Maria. not the God of Martha. Dili mo ang Dios ni Marta. Well, I mean, he is Martha's God. Pero Dios mo diyan siya ni Marta ba? But you know what I mean. Pero sabot mo sa pasabot. So, how do you transform? So sa paagi din mo mamahimo mausab. You transform by letting God into you. Mamausab mo sa paagi nga inyong gitugutan ang Dios diya sa inyong kaugalingon. By living in His love. Nga gitugutan ninyo ang iyang Yeah. gugma. Yeah. Abide in my love. Pabilin sa akong gugma. Yeah. Twice in this section, Jesus says, ask anything of me. Ani nga bahin ka duha ni sulti si Jesus nga maningon siya. Pangayo bisag unsa. John 15:7, Juan 15:7, ask whatever you want. pangayo bisag unsa nga imong ganahan, gusto. John 14:14, Juan 14:14, ask anything in my name. pangayo pinaagi sa akong ngalan. John 16:23-24, Juan 16:22-24, whatever you ask in the Father's name. bisag unsa imong pangayon pinaagi sa ngalan sa Amahan. Psalm 37, Salmo 37, delight yourself in the Lord. Delight yourself in the Lord. Pagkalipay, Okay. Pagkalipay diha sa Dios. And He will give you the desires of your heart. Huwag iyang ihatag ang mga tinuha sa imong kasing-kasing. How can He say these things Yun sa alam na kaingon man siya aning mga butanga. when He knows that we are not perfect? Nga nasayo man siya nga dili man ta higpit. When He knows that we get confused about what makes us special? Nga nasayo man siya nga naglibog pa ta kung sila nakapalahi o Yeah. When we are unpure of heart. nasayo siya nga natay dili puti nga kasing-kasing. Because He already told us, if you abide in me, Kay tungod kay sa diya niingon na mo siya nato nga pabilin mo kung sa diya magpabilin mo kanako, if you guard my commandments, sa diya mga bantay mo sa akong mga sugo. see what happens is, it's English, so it's hard for me. Ingani ang mahitabo. In Old English, the word desire, Sa karaan nga English ang termino nga desire, 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 D from, gikan, sire, sire, child of. gikan sa anak ni. Basically, I have a child. Makaingon ta nga, ako'y bata. You would say, I sired him. Makaingon ta mo nga gikan ni siya nako. To father a child is to sire. To father a child. Sa diya ang pagbato ng anak mo na sige ta sire ba kanang sire. Yeah, is to sire. And then so desire means So ang desire na termino pasabot ani fathered from. amahan ni. And so what your desire is coming from? Asa man ang imong tinguha nagagikan? What is where are your passion coming from? Asa man nagagikan ang imong tinguha? Are they from God? Gikan ba ni sa Dios? Yes, if you are submitted, Kung nagatuman mo, if you obey, kung nagatawad mo, if you trust, kung isalig mo, if you live in His love, kung nagakinabuhi mo sa iyong gugma, how can anger be the father of your hopes, sa paagi the father of your passions? How can anger? sa paagi ang kasukong maunahin mong amahan sa imong paglaom. If your heart is in the Father, Kung ang imong kasing-kasing din nasa imong amahan, and the Father's heart is inside o kung you, ang kasing-kasing sa amahan naasob ganimo, you won't pray, "Oh Lord, crush them." o dili ka makahimo sa pag-ampong nga Dios, badlunga sila o gunuba sila. If your desire coming from God,
Kung ang imong tinguha mo ang pagduol ug dot gayon sa Dios. See, God knows that under these circumstances, Nahibaluan sa Dios nga ilalom ni that the things that you pray for will be His will. ang mga butang day nga imong gitinguha mamahimong iyang kabubukon, They will be purified, mamahimong ning putli and you will be trustworthy. o mamahimong kang takos nini. And so He can make these promises. O kaya niya ning ibuhaton nimo ang mga saad. How do you transform as a friend? Sa paagi mo usop ingon nga sa kahigala. The things inside of you Ang mga butang nga nasa pinasa sulod ninyo. that the world has been making fun of you forever Nga mo na yung mga butang nga mo na gikatawan ninyo sa gikatawan sa kalibutan. are the very things God is going to make into the most beautiful thing. Kanay mga butang nga gikatawan sa kalibutan nga naa ninyo mo na yung hinuni mga butang nga himuon gayon nga mas bantugan gayon gikan tungod sa Dios. It is not religion that will Dili change kini you. mahitungod sa relihiyon. It is not makeup or fancy things. Dili ni pasabot sa mga pick up ra o kanang mga mahalon nga mga butang. You can't have a good enough Facebook profile. Makabaton siguro kag mga pinakanindot nga Facebook profile sa Facebook. What will change you is when God loves you. Pero dili ni mo makapausab nimo gani ang makapausab nimo ang gugma lang gyud sa Dios. When the truth sets you free. Yes, yes. Kung ako matuoran mo kay gawos kaninyo ay. Yes. Again and again and again. Sa pabalik. When you have revelation from the Lord, Kung aduna mo mga pagpadayagikan sa Dios, and instead of going, oh, now I'm smart, nga imbis mo ingon mo nga maalamon ko. you say, oh, I love you, Lord. Makaingon hinuon mo nga nagugma yung mo Lord. And you draw near. O magpaduol hinuon mo niya. You will continue to be O transformed. magpadayon mo sa pagkausab. Transformed. Magpakausab. Transformed. Magpakausab pag yun. Transformed. Magpakausab pag yun. Yeah. Yes. Yes. The Bible promises you will be transformed continuously in this world. Ang Biblia nagasaad nga magkakausap din mo pinasahi ni kalibutan. And in the next, O sa umaabot pa. there is no end to the kingdom of heaven. There is no end to the kingdom of heaven. And wala yung katapusan ni ay. Sorry. Yeah. So, even in heaven, Dali, maskin ang langit, sa ginarian sa langit, even in eternity, maskin sa walay katapusan, we will see God's kingdom grow. makita nato ang ginarian sa Dios nagatubo kayo. It will never stop growing. Dili ni muhunong sa pagtubo. It is taking over this earth. Mulapdag pa kininining naong sa yuta. It is taking over this realm. It's taking over. But even in heaven, it will never stop expanding. Pero maskin gali sa langit, dili kini muhunong sa uswag. And with it, you, the kings of God, the sons of God, Nianang mga butanga kamo mga anak o mga anak ngayon sa Dios. the bride of Christ, Ang pangasuunan ni Kristo. will never stop growing. Dili usab ka muhunong sa pagtubo. Yes. Amen. A friend in Christ is not changed, is not told you can be anything but yourself. A friend in Christ is made them their full self. A friend in Christ is made their full self. Ang usa ka higala gayon din sa ni Kristo mamahimong buo gayon din sa ilang kaugalingon. You are made full. Mamahimong buo. Yeah, okay. And so, you must submit. Mutahod gid mo. Because just like the cross became before the resurrection, Sa samang paagi nga ningtumuha ako sa ang krus sa wala pa ang pagkabanhaw. being his friend comes after dying to self. Ang pamahimong higala day mugawas ni gikan sa pagpakamatay sa imong kaugalingon. Because we can't have both. Okay, tungod kay dili na tumabato na ning duha. We cannot be kings in this world, Dili ta pwedeng maymong inilarin ni mga kalibutan. doing the things of this world, Dili ta pwedeng nga magabuhat sa mga butan ni mga kalibutan. and have
the benefits of the power of the living God. Oh, yung nagabuhat ini makabaton sa noon ta sa abilidad nga sa gahom sa Dios. From the real world. Makabaton ta sa mga benepisyo ni gikan sa gingharian. And so, being friends with God is not a light thing. Ang usa ni ka higala sa Dios dili dinhi nga gaan nga butang. It does mean that you have died on the cross with Christ. Nagapasabot kini kinahanglan mamatay na si kung kaugalingon ka uban ni Kristo. Having died with Him on the cross, Nagapakamatay na ba mo uban kaniya sa cross? you now join Him in the resurrection. Nakikauban na mo kaniya sa pagkabanhaw. Having loved God like He has. Nagahigugma sa Ginoo sama sa iyang paghigugma. Having obeyed like Jesus obeyed. Nagatahod sa samang paagi niya, nagatahod si Jesus. You have the privileges of being heard like a friend. Adong nakabaton ka mong kahigayunan nga matawag yan nga usa ka higala. Do not disqualify yourself from this word. Ayaw i-diskwalipikado ang imong kaugalingon para gikan aning kalibutan. You do not get to be disqualified. Dili mo pwede nga madiskwalipikado. You are not the one who earned your righteousness. Dili mo katong nagatago sa ilahang pagkamatarong. You know that. Nasayon mo niya na. You know that, Nasayon mo niya na. right? Di ba? Mary. Si Maria. Mary. Maria. Martha. Marta. No. No. You are not Martha. Dili mo si Marta. You don't have to earn it. Dili mo kinala magdali-dali. You are Mary. Kamo si Marta. Yeah. Kamo si Maria. Yeah, Mary. You are Mary. Kamo si Maria. You are the one who sits in God's presence. Kamo tong mga tao naglingkod sa presensya gayon sa Dios. Okay? So, next time you come to help pastor, Sunod gani, sa mo ani mo para tabangan ng inyong pastor. next time you practice your music, Sunod nga mag-practice mo sa inyong tukar. next time you do anything for the Lord, Sunod nga magahimo mo sa bisag kunsa para sa Dios. you're not a servant. Dili mo ulipon. I do not call you servants anymore. Wala na ako nagatawag kani usa ka ulipon. You are coming to help your friend. Nanghimo mo ni ani unitungha mo para inyong tabangan ng inyong higala. But you must remember, Pero kinahanglan inyong hinumduman. this friend Ang kani nga mga higala, doesn't need you. wala na kinahanglan ninyo. You're not helping him because you're greater than he is. Wala ninyo siya tabangi tungod kay mas naamoy na hibuluan kay kaniya. You're helping him because you are honored to help him. Nagtabang mo niya tungod kay usa ka dungog ninyong utabang niya. Because he called you. Tungod kay gitawag mo niya nga The greatest who ever existed. pinakamaay pinakabantugan nga nila lang. You did not choose me. Wala ko nagapili ka nako. I chose you. Gani ako ang nagapili kaninyo. Yeah? Amen. You are invited because he chose you. Ang gimbitan mo niya tungod kay gipili mo niya. So come Busa doon. and worship him. Kung dahiga siya. Worship him. Dahiga siya. Sit at his feet. Lingkod at ilalam sa iyang tila. In everything that you do. Sa talang bisag unsang mga butang nga imong ginahimo. What do you do for a living? Bisag unsa nga imong gihimo para sa paginabuhi. Are you a mom? O sa pag tingali ka inahan, Do you drive tricycle? nag-drive tingali ka sa tricycle. I don't care what you do. Wala ko pakikon sa imong ginahimo. Take your friend with you. Uban na lang ang imong higala, kauban lang siya. Listen to him. Paminawa siya. Because everything you do is worship. Tungod kay bisag unsa nga mga butang nga imong gihimo o sa kini ka mga pagdayon. There is one thing to worry about. O sa lamang ka butang ang angay gayong hunahunahon. What is Jesus doing? Kung unsa ang gihimo ni Jesus. How do I sit close enough to his feet? Kung saan pa lang kung mapadulong pa ko sa iyong tilan. Yes, King David said it. There is one thing I desire. Si Haring David nagaingon nga usa lamang gayon ang akong gitinguha. One thing. Usa lamang. Yes. Yes. You play basketball? Dula mo basket? Yeah. You play basketball? Dula mo basket? Play it with Jesus. Dula kauban si Jesus. Bring your whole heart. Dula pilagi dala sa tiboki mong kasing-kasing. Yeah. Okay. Did you get it already? Nasabtan ninyo to. Yeah. Are you tired of hearing about it? Nanatod pa mo nga naminaw to. Okay. Yeah. Love God as He has loved you. Higugma ang Diyos ingon nga nahigugma siya kaninyo. With all of your heart. Sa tibok mong kasing-kasing. Because
lovers get more done than servants ever could. Tungod kay ang usa ka hinigugma mas daghang mahimo labaw sa usa ka ulipon. When the master isn't looking, the servant is resting. Sa diya ang aganon wala ang ulipon mo pahawalay na siya. But the lover does things before they are asked to do them. Pero ang usa ka hinigugma magabuhat kini magabutang maskin wala pa silang ingni. Yes, yes, yes. You are his lover. Usa mo kaniya ka hinigugma. You are his friend. Higala usa mo niya. You are the bride of Christ. Usa mo ka pangasawa ni Kristo. You are brothers with Jesus. Usa mo ka igsoon ni Kristo. Do you see how God has said it every single way he can? Nakita ninyo ni kung giun sa ni pagbahid ni Jesus. He said, you are my son. Ningon siya kamo akong mga anak. He said, you are my wife. Ningon usab siya kamo akong mga pangasawa o asawa. He said, you are family. Nagaingon siya kamo akong pamilya. You are friend. Kamo akong higala. Now be with me. Usa ubalik ko. Know my desires. Hibalumay ang akong mga tinguha. Achieve my goals. Kaputa ang akong mga kalabuton. What are my goals? Unsa lang ang akong mga kalabuton? That you love one another as he has loved you. Nga mao maghinigugma ito usa sa sama nga nahigugma siya kaninyo. Love is not always easy. Ang usa ka panahimong pagdili Yes. sayo. Yes. Yes. Amen. Now take this word Usa batunin kini nga pulo. and make it practical. Batunin ni nga yun ang practical gayon. Visualize yourself at home Handurawang imong kaugalingon sa inyong panimalay. and how you drive on the road, Kung sadya nga mag-drive ka mo sa kalsada. at the store, Kung ato man tingali mo sa mga tindahan. how you act on the internet. Kung unsa mo sa mga internetan. You are his friends. Kamo yang higala. Be near him. Paduol mo kaniya. Find what he is doing. Batuni or pangita ako kung sa iyong gipambuhat. This is the call of your entire life. Amo kini dakong tawag sa imong tibuok nga kinabuhi. Everything the pastor teaches you, Tanang mo ta nga ginatudlo sa inyong pastor nga kaninyo. you will do as one who should be a slave, Magahimo mo, magabuhat mo ni gawas nga ingon nga ulipon. was set free to be a friend. Gipahinawas para mamahimong ingon nga higala. Yes, Amen. you are Esther. You are Esther. Kamo pagkabanhaw. You should be a slave, Sa kamo sa ista. Dili dapat unta gani mo kamo usa ka ulipon. but you've been chosen to be the queen of the nation. Kamo si Esther nga gipili unta para gikatagda unta nga mamahimong ulipon pero gipili mo nga mamahimong mudumala og nasod. You are Joseph. Kamo si Jose. You were in prison and you were a slave, Nabilang mo yan nahimo mong ulipon. but you were chosen to be the right-hand man of the king. Pero gipili mo nga mamahimong kanang kamot sa usa ka hari. That is true about you every single day. Mo na kamatuuran kabahin ninyo sa matag adlaw. Not just because I said this today. Dili lang tungod kay gisulti mo na ang gisulti ninyo karon. This truth will never die. Kani nga kamatuuran dili mamatay mo Yes. palong. Amen. 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 Holy Spirit, we invite you in this place. We thank you for being here, God. I thank you for unwrapping these things. God, I thank you that even with language barriers, you are the God who speaks to men's hearts, Father God. I thank you for the things that you whispered in these hearts that I don't even know about. I thank you for the things that you whispered that I wasn't even saying, Father God. I thank you for the wisdom that you gave them. Father God, I thank you for their ears to hear you and their hearts to obey you, God. I thank you that they trust you like a friend, Father God. I pray that you transform them faster than they understand you can. Father God, I pray for Paul's and John's and Peter's. I pray for people that are mature in the living God. I pray, God, that they're leaders of leaders in this house. Father God, that there are teachers of teachers in this house. Father God, I pray that the footprint and the impact of these people would be so much greater than they can measure, Father God. God, I thank you for what you are doing and their online ministry, the things that they are doing through people that are hiding in the shadows or too far away to be able to come here, Father God. I pray, God, that the impact would not stop there. Father God, I love you for knowing everything, for knowing everyone, for being the one who chose us and appointed us here today. God, we bless you, we bless you, we bless you. There's no one who sees the way you see. There's no one who loves the way you love. There's no one who understands my heart. God, there's no one who understands our hearts, Father God. There's no one who can rebuke me and set me right the way you can. Father God, you are holy, you are pure, you are true. There's nothing like you. There's no song that is enough
to glorify you. There is no word that expresses you. Father God, you are so strong and so mighty and so pure and so holy. God, I pray that you expand our hearts and expand our minds. Let us understand you like we have never understood you. May we know you like we did not know we could know you. May we submit to you like we did not know was possible, Father God. May we surrender parts of ourselves we did not know we could surrender. Father God, I pray for these people to be transformed into exactly who you created them to be. The vision and the dream that you had when you created each one of these people, Father God, that they would be the beauty, Father. They would be the beauty and the strength and the commitment and the integrity and the wisdom and the creativity. Father God, I bless this house in the name of Jesus Christ. Amen.